hermanos, acá urona, hanir tatito na rup kalkasin ha. Yaki pa nakasarakipi, acá pastor Aymar palen yat pachat kun hamaraki pacha. Makute acá, kupakawan uksakan predikas kayat aire librina. No, akam hermanos plasan kananjas kayat, kumahakeu kuchakan pasawayukat, akam sasaw na yarto kawito. Hanir tokito sina unchuko ito akama. Agak arah Aymar palan ya tidak kita inasa sibinok arah naya hangkolya tu kata yani Aymar palan yaki panagkak amuyap kita pero naya kawakil lugaran na sa sinita kak anaki chayuakato a su nombre y gloria a Dios. Entonces hermanos aniu naya hermanos kunak araks ni kunas uru necesita tu kat hangkolyas arum necesita kat chiara nakao a su nombre, amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Kichak hermanos, tatito na rin na kapa. Amuhit anyan, waliki ispat. Gloria al Señor. Hanir tatito na rin palit kasinsti. Hiwasa hilanak kulya kitanaka. Tatito na kachasinyan, wakis ispati. Kau kanis orasin mo na apakta. Tatito hermanos, siempre pinihiwasan orasyon na suyas Kristo. Tatituri wasak maisinya sa puniwa chiksa sinski lanak kulya kitanak. Amen. Kau kanis tatituri orasin yate ptak. Kun hamas orasip krita saitasat kiltasat siya. A ver, konta tanaka kiltasip kampashpar. Saitata nakampar luktap kamalayar. Iurap harakimay umanakak na yataki. Apostol Pablo sa tayo na sa iglesia roka urap kam sa tayo na, no? Pastor nakan necesitap tumanakan orasyonam. Iglesia na orasyon na pakwalich amaniw kat Apostol Pablo Pedro roka kespiasitahin tatitok. No, irudisanam parapat hilanak kulya kitanak. To siwasak oranyan, nayas oraraki umanaktak kumas orap haraki malakpachang kir Dios tatay. Aka orasan umarius pagarsma. Tatay chiksasin sa nayarpurt ayanista kiglisiaro katanta chaviro. Tatay uspagar sumaumak nayar kispiasista ukamaraki senyora kamaros kispiasirakta. Kun kahach amuna sinyanitas tatay. Hichura kalugaran Señor liampuchi mampiu tatay umanayrakatan achiktasma. Kamarakiu Señor lohtaraksma. Akamarkama, akakespiata wawadakama, Señor. Señor, akauranaca, Señor. Nayakma instrumento mutu manayrakatan tatay. Señor, kamiste jerimias chachaksataina. Señor, manik kaman muntam paraman tatay. Human voluntadam lurasima. Ukamaraka kawanakaman, Señor. Choy manakap sa istartarakim lidia warmirkama. Señor, entendi niya taki arunakama. Tataya kaurasana kamparlok tasinipsma. May tasipsma tatay, Jesus. Dios pagarsmo, gracias Jesucristo. Gracias Señor Jesús. Aleluya Señor. Dios pagarsmo tatay. Artasinyan, aitasinyan, tatitun sumasutipa. Jesús, artasinyan, Jesús. Gracias Samarasayari. Ora maki alabanza. Ora Isai. Ora Isai. Kimaraya sa. Gracias Señor. Oh Yaraya Santo Barakiara. Gloria sea a ti, Dios. Oh, Ramasayari. Corazones, Dios. Para ver, Señor. Corazón, claramente. Oh, Ramasayarabaya. Toca, Señor, mi alma, Dios. Gloria a Jesús, Marasayari. Gracias, Señor. Gloria a Dios.
Kimsa gloria tatitulo ktanyani. Haniwas kharanyani tatitun kolyana kheu pa khunqtasini khchuimana kistaranyani. Khichurus pa humana. Suyas kayat ukakatukanya. Kimsa gloria tatitulo ktanyani. Maya paya kimsa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Más, gracias Jesús. Tajer, eso. Gracias Señor Jesucristo. Gracias Señor. Aleluya Señor. Tatito narupa atención amlita ñani. Akam siu tatito narupa. Hechos libro. Kolyana kayun lurata na kapa. Lucas libro qilqatapa. Lucas chachan señani. Sí, Lucas chachan uka libro qilqawayataina. Apostol Paulun yanapiripa. Tunka sohtani li halkat akapastipa tunka payani kimsa tunka posinkam akam siwa. Ukatsti hakinaka hupanak kontrawa sartaphi. Huisanakasti Paulumpi silasampi isinakapa tatsuyaphi ukat hau khayap kharaki. Ukam wal hau khasinsti hupanakaruh karsilarua uchantaphi. Karsil unhirirusti walpin unhata sasawa iukhapkhana. Ukam uka aru katokasin karsil unhiriha hukam mangkaru panakaru uchanti. Ukatsti mama dirata lurata seposata achapiyata kiur kayunakapha achuntai. Ukampisa niya chika rumaruha Pablum pisila sampih oración lurasipkana. Ukamaraki diosarusa kochunaka kochosipkana. Mainir prisunakasti ukanakanha istasipkarakinwa. Ukapachah akat kamatua mahacha orak katateh unisti karsil simintunaka untayan kama. Ukspachau taki punkunaka histarti prisunakarnya cantat kadena nakasa halartaraki karsilun hiristi ikit sarta sinha karsil punko histaratua unjana ukata espadap absusina ukampiu hiweasin munana prisunaka halsuwa ikpachau sasa ukampis Paulo hachatu artana hankun slurasimti takiniu akan kasipkta sasa ukatsti karsilun hirih ma mecha kana mayisina hankakiu karsil mankaro halantabayi wali katat asisawa Pablumpi silasampin naira khataparu kiltasi ukspachau panakar angkar irpsowayasin ka hisktasi tatanaka kunaluranya khas wakisi nayan khispiasinya kha takiha sasa Pablumpi silasampisti ukaruka sabkhanwa Kristo tatitur iyausam ukatwa khispiasita humasa utamang kirinakasa sasa huparusti tatitun arunakapwa parlapkhana ukamaraki utang kirinakaparusa ukatsti ukarum pachau karsilun kirika Pablumpiru silasampiru chokhrinakapa harikhana hupasti wautisas harakinwa familia nakapampacha ukakipatsti Pablumpiru silasampiru utaparir pasinha mankayana hupampi familia nakapampisti diusaria osatapatha wal kusisipkhana tatitu bendis panakarunak Hichuru hermanos parlap jamau castellana rut ekinstanua
conversión del carcelero de Filipos también. ¿No? Hay marat saisnawa cárcel unjiriwa kutikip tawayataina tatitur. Cristur. Kau kanisa misaf takamin. Uka hermanos uka conversión o karuja. Griego aruthuti. Epístrofe. Uka sanboniwa. Siwa un giro de 80 grados. Sanboniwa kutikiptanya. Kutikiptanya. Sanyana ya aksar saras ka inti halantaru. May kutikiptanya. May sar kanyo. Sort apkanya. A su nombre, amén. Sanyani. Huja lura sa sarnakas kaya. Tawa ko nakarchamuro saras kaya. May amtotowanya. Tatitur munanya. A su nombre. Ya kutikiptanya. Umanyata tatituro kutikiptanya. Tokonyata ukasanyanakan kuna toko parakta tumanakanicha. No? Wakulia wanaka, pista naka, murinuna karta toko ukat haliutanya. Ukata tatituro kutkatanya. Kanis gloria a Dios, apta aleluya. También se puede entender como una mutación de una cosa en otra cosa. Mutación o que palabra sañmoniwa kunasa te hasanyani a ver humana ka untaptati a ver pimpilito untaptat pimpilito ka sikhant uina kiwa kiha no ha kamsta utam cha mariposa ya pimpilito ya no si kamsa sta humana ka na pimpilito sa kirito mariposa o ka khema mutación sañmoni mutación cambianya. Uka hanir tu inakan uka kun kamansa. Urakan sarnakan sil kamau katat naktan. Mayak ma pierman taway uka tukan kamay transformasi ka mayak tok taway anicha ya kartu kuway. Halanak tok taway kiyo pampan katat naktas kana mayak tok taway pas kiwa. Ukpisan monika conversión. Choy amén sabhamay gloria a Dios. Tatito hichuro. Luras patu kanakan islurkas. Kau khalis amin sabtak. Hajat amin sabkat hermano kulyak hilanak peruano nak porque naya micrófono me churt irit kutara. Hanamin sirinaka. Amin sabkamaya. ¿Cuánto dice gloria a Dios eso? Grabas sarax masa. Ya Bolivia nukam yaki panaga ikip khik lagras li ustad ikike iglesia alkom. No, hanukah arun tap kita urasak. Kemarun tasip. Ikap kekaya ni cha. Soal pinumah. Atención lo vista. Kau khanis gloria a Dios hasta aleluya. A ver señani. Conversión kamsajmuni. Kutikiptanya. A ver kamsajmuni. Conversión. Kuchulurasina tatituro. Kutikiptanya. Ya kawarmiro tukunya, ya kajajaru tukunya. Caca kawarmi akirikan ha, cak komantiri. Haleluya. Warmi kuiskan bau kirikan ha, cacaru hermano sampatiri. Titit sarna kirikan ha, kusisit sarna kiri. Conversión, ya kakiro tukunya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Kunosa teknaya patun kakim sakal kon maranika tu kaka. Hermanos, escuchaban ba marcajan ukak boli marcan predicas kayata. Akam sa sabi predicas kayata ista pritya. Warmilun tatanaka. Chachalun tatanaka. Kut apham chachana kamar warmina karu. Utki chachalun tatakanicha. Warmilun tat utki unovi. Irpakoy pya kachachat. Sanyan chachaka. Muchacha irpakoy warmina ka. Utki anicha. Akan utkarak pa siya niya, umakamaki katati. Hani kaya? Entonces, ukam utkarak yung Boliviana. Ukat si kapun hermano na yakam predikas kaya tukot kuchaban banha. Mahakipi hermanos, akamam paraktik. Chach pinita tito na rupak chima parpur katapan ka. A su nombre, wal pini por katapan chima paroja. Ukat hermanos akam si pido la palabra si pihach asisa. Kuno sa ko akaki kuno kamach nukaj munit kamach sa skayataya.
Hermano, mata, mawar mi pilarum cascan. Pido la palabra, chica. ¿Qué quieres, caballero? Venga aquí. Pastor, un mensaje ja, nayaro penuchuquito. Porque nayak puto si markat ja, warmi kadita no koit power wampi. Akawar mimpir pasin. Hijak tatito na ropista wait ja, anjit pa jaw arsus takinak na katan, arumanti warmi karkut ha. Hallelujah. Kutikip tawai kilanak ko nakitanaka. Akasanya ni aka mensahe ni kilatanaka. Kulkam sama koro haki. Maunis kuci haki. Karsilanut katay naka. Tatitur kutikip tawai atay na. Kau kanis gloria Dios sabta haleluya. Laira kat hermanos akasanya lit kitanka. Katuki binispakaro. Hankar kampia. Naira kat hermanos Aka versículo 27 ukan kamsi saber aka chakalitanya wasacha 27 taktara pitado ratukiu sinus eso karcel unikeristi ikita sartasina kunat sartasin sisa ikita sartasina istap khamcha aka karcel unikeriha hani biblia skit kuna sutini chini karcel unikirsa kipi Aka kuro ake khilatanaka kunasate khuisanaka ishtainaka Pablo pir sila sampir hau kham sa sinha walpini chur tawayatainak apostol nakaru a su nombre amén ham sintisisa uka kuro ake kachui mapakalanta tanwa yakaru kam sa koluntata a su nombre kunasate makin chui mapa koluntata kalantata kiha ni hakiru sintiskiti ni warmit sintiskiti ni wawat sintiskiti kalachuima eso ya no te tata kau khanis gloria a Dios sabta haleluya kalachuima may hermano suka apostola na karupa hau kawai tayo naka kunsulura tayo nak haniw sintis ka tayo nati pobre akin nakar atipatwila halarpacha wawani pacha warmini pacha nikuna hubak mai kinyarok tokontoya tayo naka koltoniw ukar apostolo nakar haniw sunamit hau kawai ka tayo nat sinus kayu nakap nyach antawaya tayo nawa lawa nakampi sepo ukawakaya pinyakisa halu kampi nyach antawayatan hansa iska panyapatak hilanak amparanaks Horotanija ni pobre aki sintis katay na Pablo sila sampitra ni umbo akta uspachao hilatanaka akam kora kinaka hichete impun utkas ka kita ni utkas a su nombre gloria a Dios akan sipi versículo 23 ukachakan sipi hilatanaka abelita nyancha sipi akachakan ka ukawal hauk hasinsti ukam wal hauk hasinsti istap kamcha katin pun apostol Pablo ka akak segunda Corintios 11:24 kan sipi judío nakak pesca kutio hauk haphet sipi ya positun ka hauk antanya takika mayakiu faltan sipi 39 azotes Haniu kunasa de katin pun jueza na kahau kayan uka karcelirumpi soldado na kampika haniu pa na kahau kapkam isnumpi cuy estas kistati isnum bau kapkitas magnayaro sujab kitas matanicha kamsa ta suka picik ananya nakah na karun cugis kiya to kakulikan kan hamkan kanat isno hiwa kari kisuka ha papa no uka unyu manot kidi unik stoит чат абсуни май халука маэсо яст ука кана валики укар ака канат иснум пауксна хакируха сичоки усуспати ханева на яхлару сиристо хасито сахас сатира сириста pero kunasa tek Pablo pir sila sampir hau khataina kha haneuka kanat iznum akas hermano polir chino sinyam hau kapkan kunampis katim punau kapkan kha sanyani uka kokana kata rama satachi khaikam laiminaka uka ha ora sa chikut kamau tu lasinobe
Ukampi ukara chichit churt aphan han sintisisa. Hanukaka wakalasumpi. Wakalasun taptatanicha. Wakalasun luratan hermanos machaklaso kun kamasa. Ukampi hermanos muy cute shas. Hanch absup hapenino. Hilatanaka. Pablo hukat pisika. Haniu kitis nayor hukita kunchukinya pakit sipi. Yo llevo marcas de Cristo sipi hilatanaka. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. A su nombre, gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén o amén. A su nombre. Amén o amén. Ukat hermanos acá queja. Ukama ukasinha. Haniu sinta si waikatainati. Kaukira que te janta titurun queja chuima pananiu masipat cinta sinyutkin. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Kaukanis gloria a Dios sapta. A ver, Jesús. Aleluya. Ukam pikuspini ukam predikiri nakar pastor nakar amanstan. Arumanti hermanos parlanya nih liakamin sakarumar. Amanciri consolador, no? Kunasa tu kamapu ikta pastor nakah. Osta chespini chamkat kharap thapicho kampina subtora sakha, Porque mire hermanos istapkitcha. Mai markate khanu kam amukis ki kha komaklakas unchukiski. Hanicha diablo si o kamunchukis kakem desaniman pastorar si. Lakram bisk tam sibe. A su nombre. Pero kunasa te pastoran iglesia mayarok tu coja diablo escapiwa. Anchi tiwasa hachat gloria a Dios en Neo de Salvador por en multi waba. Varantan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Ukama hermanos ukakeja ukama hansin tisiritaina. Hilatanaka. Pero chak ikinta tanau sipi. A ver ikit sarta sinsti sarakisa hanis hilatanaka. Cárcel unikiristi ikit sarta sina. Amén. Kunat sarta sin sisa. Istapta tanis kam sisa ikita. Ikit sarta sina. Acá que Haniu solamente hanchinak y canti. Haniu solamente acá naira pa kistap canti. Sinus ajaito con ikis karakinua. Is amuy aftati. Kunasa tekma kekma chachas mawarbis ajaito con ikita keja. Porque apóstol Pablo chikay shiwatap tao sartap hamsara kisa. Hanipi solamente iksnatek akahanchim pikik sinus ajaito kona ikiraksnawa. Aka kekilatanaka hupah ikis katainawa ajaito kona hanchito konsa ikis karakitainawa. Kunat sapsma kilatanaka ajayun ikis katain sa sirka. Porque tatito narupa si pikilatanaka hachakanka si pikilanaka istapkitsya si pikunasatek Pablo sila sampika. Askar sila ni katasipkan, upanakaha, tatiturua, ora sipkatain. Ukaste, ojo sipkataina, maini karsilin kirinakah istatainau. Pero upasti, nada. Upak ikshurt askataina. A su nombre. Ay, anchitorasan. Akabisino nakaha, upanakah, uka karsilin kamaskipi, ikshurt asipkih, akayun ikita asipkiu. Pero akayun te upanakah sarta piphaspaka, kunat sakaki nakah ohophe, sasaut ikunip haspa. Kitis purini, sasaw sa phaspana, niyo akan kunup haspana. Kuna sa tekmaakiha, hilatanaka, ikiha, hanchito kons, akayto konsa, al hiwat kamawa, hadich kumakik. A su nombre, may hiwat kamaktuk tananicha. May iktan hermanos ni kuna rong kan suwakam sanyak sa imaran rongko. Holtunya. Ni uksa mo yastanti.
Hasta ahora sana esposa la culto ya cacha chico días. Culto cara que topai. Date la vuelta. Manuel muy cuta su tinta y tate. A su nombre. Wal culto te lo acab no ve. A su nombre. Aleluya. Kibasa kilatanaka ukamarak akayun kultus kayatanka. Mauruha akakarsilin kamaraki ukiwatas kayatanka. Pero tatitok mauruha sarta pa istua Cristias istu kilatanaka. Aleluya. Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Chakakaberis leitañan 27 na kamsiva. Cárcel unjiristi ikit sartasina. Kun jamatsa ikit sartaisna hiwat hakinakaru. Uka ikir akayun hakinakaru. Kun jamatsa uka akik sartataina. Ina hani Paulo klik in sarkatainati. Pungkupka arrepentite hani ukams katainati. Tam hermano. Tam chao tamay. Paulo kung kakarsin unjiri no hani sinchu thali sartamay. Hani ukams katainati. Hani pekelik katana sartam. Hani. Secreto ki. Eso. Kau khanis gloria a Dios sabta aleluya. A su nombre. Uka familia no kama ikiskiwa. Uka amigo no kama ikiskiwa. Kau khanis sabakutap takumanaka warminaka. Akatatito no taparampan loktap khamcha. Wal chachana kama akayun ikiskiwa. Hani kay orayin mumtam tika. Hani kay istain mumkitika. Acabal si my hermano con la pasan na el cuintirito. Pastor, mayor hasta a las 5 ha. Acheche gias de kinyan gias toque sin harakiu. Acabila putut harakiu. Kuna su cama. Porque haniwa akayuna sartkiti. Hiwataskiwa. Ikiskiwa. A su nombre. Kun kamatsa sartaisna. Paulum sila sampai kunslur apkata irhilatanak kuya kitanaka. Sedi kunasa di upanaka karsilar mantap kata inaka. Hali upanaka hajab kata ina. Atoto. Ay kuntukista titi evangelur man pachata. Ay karsilat kiti sapsutani. Hali ukambararip kata inati. Hichuro hermanos wali yai tatimpung tan hilanak kuya kitanaka. Hilatana kawi kau kiri nakas karsilar predikir sarapta. Pastora nakatha. Humanaka karsilanuka maleante nakar hermanos predikir sarapta ti. Ya hermano naya saririte hermanos naya tati tu churawait hermanos chama. Wainaka siniglis naya utayan karsilaru. Arumah misusikirit kuchilum berg naka konchit akan kuchkame wankilis tampat mangkani. Kata tani kamanwa. Makuti hermanos chaparin kau kante druglura kan naya convertinte hermanos uka kokainirunaka fusilan pio kamni kiwayataki mawar mi kilis nayar khispeyataki ruga sinani wayam tori waynar handurayamte. Por si acaso hermanos ani una kau kilyaita pastoratsa. A su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Kau kanis humana caja evangel para sin luge asipta mal tafta chakulaka. Nayar makik may chakun dito kay nayar sansaya pinitu. Evangel kata mal tafta ti. Humana kahyay tanak Pablo tiati kasinyasa. Humana kaha may hermano na yakun palasitan hani iglesia sarhat sana may ka. Aleluya. Y aquí pastor era capaz para que en la iglesia se ha opuesto contra mí. Renuncio. Cobarde. Y ahí está, polerudo. A su nombre. Haniu kol que utkit sarawaija. Haniwa.
Paulo dia di kasinyasa. Paulo ati tau kata han familiani han iglesiani jika rumah hajat tati turun sitaina hajat yubaja sitana su nombre hani ubah katana kebaru kunta hani ukam skatainati ubah hukam pita tidura kaca sitaina. Kau kanis gloria Dios sabta haleluya. Kunasa tekibasa ko kam takita ipinakan oras tanka uka orasyon ang sumaktatit na inakatan ka. Kunasa tekirmano nagkakumakun parli iglesias pastor na kumakun sa itika may hastan ka uka orasyon ang alak pajar puri. Gloria a Dios. Gracias Señor. Kitisan yan tanag pasen piyatan. Nayama ko tih patungkim sa kalkon marakayat. Han iglesia nun kasiwait. Ukarusti mausu katuntito. Esposa ka kanya irito hospitalar operanya tak. Kimskut ikinyar kajaraki. Hani kolkot kito operanya tak absunera kito. Wawana kaitas hayat. Pero las 4:03 de la mañana tatito horas tatito matik na yaro hakay virchuritata hani piniu kipuint kati hani piniu huchlurkat aruna kam apa susaw hachayata ukaratu tatitun chamabak mahach alukan parat purinuai hilatanak kulya kitanaka ukaratu nayan kurbuka kulya siwai. Kuna sa tik Paulo sila sa pakamyakini katasipkan ka upa nagachik pachora sipkatayna chik pachaw irmano kanta sipkana ura sa kiwasakakan yakip kung kunta na kano sikur kamajakan Bolivian hermanos artista na kakikyo hermano na karunista na ikuki tukar tapkan tartapika tukul to hermanos ani tukuy kiniyaw kanakansar na kasipki hani atin khapkhiti hani ukamata tito kiskistanite hani ukamata tit nayaktan aski kiti aka apostol Pablo sila sa pipi chik pachura shulura sipkhatainak uka khorakir parak tayanyataki chik pachu pai chabinaka Pablo sila sa pika hani upanaka organo ni kansa ni bombo ni kanstrompita ni kansa tatito hermano suiwa chik pachuy mat miskisa ukayu pai chabina kilatalaka. Jesús, 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 Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Kunasa tiksipi urap kataina hubalakak chik sa sinsa kilatanak kulya kitanak urap katain chikaru maka uka orasyon nak may tumbad pasawayatayin kinay pasawayatayin warabaranak pasawayatayin alakpach apu Diyos sarupuritayin kitis oras sikaru malakpach awgina kitis alakpach ang hermano sartayatanawa Pablo sinasampik alakpach awgirok. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Kitis orasi kitisa orasi orakina Paulo sila sa pinakisa tatito ratu piniwa kita nitaina manghil amin sa kamay a su nombre ukat hermanos mayo orakik kata nitaina mapapilarun tataway kalitaina tatitun chamabak wale achawa cek pacurasyon yupay chabika wali chamaniu kilatanaka kau kanis gloria a Dios ab kilatanaka kunya kitanaka kuna sa Diyo kamurake katatitaina ka haleluya pungkuna kaka histarta wayataina kamparat sinuntat kalina nakaka harar tabayataina
Pero campis kilatanak istapritcha. Kunasa te ora que katat kanja. Karselun kil kolochu imani. Uka que katatirakino. Aleluya. Katatirakino. Nayak pinsiris ora katat timblur, no? Mago te nai estudi saras kat 5 markar. Ukan irmo timblur ki moi futirita na kalaminan ka rojo kama ki. Naya sauka pa chat kunarak. Escapa sabe tu. No? A su nombre, amén. Cuánto dice gloria a Dios, aleluya. Usta pritcha, ukatuka ke khaber, kunasate timblur ukam. Ora ke katata dan goto par katati pechata dicha. Ikin patanta tito hermano super guapo kamawar kamay pator man karli utpachanha. Kolo chuimani hispachanaya. Kolo chuimani. Pero maigo ka kanselun kineha. Halio solamit hanchino kam maisar untata urhikatras que sinus chuima pau katatita inekilatanaka. Ora que katatinua hoka kolo chuiman chu hakega katatirakin gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén sabkamcha. Ukatuka que sarta pesir kamachata inasa. Unikata inawa? Pungkuna kaha? Histarata sabkamaya. Kadina nakasti? Takarata. Wali sumakaya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tocanis gloria a Dios sabtakilatana kulyakitanak. Aleluya. Chamuyamay, amoyamay. Kunasa de oración loranech. Mahila. Makuya kahyan tatay pinha. Halu kamapi alak pachattatitun hermano bendición nakapaghistar tanich. Inas niyang kachubaya kumaruha. Hanjito konusunta itam histantam saludam. Hanuka negociutsa. Familia problema nakas. Oración lora boca. Pakisiuta ipinhiratanak. Tatitu histaran bendición anaka. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Oración amanita nicha. Amanipi. Nayam sulka hilaka unay nakata hermanos evangelio mantaway. Nayat pa mara sulkapi. Nayat haniuma hilaka usap kasmat wali negrit chiari tupi. Quando eu passei com uma uruca e urustak na yaruma na sirak sepi. O que negrito sat negrito sa suticha preto. Hupa pimanta oig. O que hermano oriri alwanaka. Na ya o kamera ki kolochu iman karsil unikiri kamaya o ka karsilir kamaya tay. Muli stirit gitar tu kanyatikan. Han muli stat gitar kapasa ki martin churt kristal komunirita. Supaya cuy makan, na ikis kaya tay cuy makan. Mauro hermanos akam está pizza. Domingo sarawaiha akam suma kurbatan ni hilakami suer iglesia. Akayo kanya kas campesino akam kurbat uskuski. Na yo kampir kiri. Isticha. Mira kun ham chamanis oraciona. Na kot hermanos punk bisur katha. Kayum pel kam tranquilit liuno kanya tak. Kam tranquilit. Capaz que no naya kut katanya to karchurta sinya tak evangelio tint. Supaya penita ya naya. Pero Mauro domingo amta si punt junio paksinkano. Akam sa sapisito. Nayo kam kalyas kayat punk misusiwa kan iglesia domingo alwaha. Mayak moyukup tanakam. En el nombre de Jesús he orado que este año dobla las rodillas. Chao. No, cali. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y Saphancha, yo estoy orando, Sipi. Yo estoy orando, no molestarás más. En el nombre del Señor, este año dobla las rodillas. Tatituru kilisita. Sas, no ya katat. Pum hiska toh besoy. Uka
ukamar pach junio sabay ito ka, Diciembre chika po niyo, kung kurit kayon tatitur katokoit, gloria a Dios. Kaukanis, gloria a Dios, sapta kilatanak. A su nombre! Kilatanak, kula kitanaka, Pablo sila sam kamati urasinya neka, karselirun cuy mapun ktayanya ni ukola cuy manaka. Layak sismawan cito rasana, uka jajamakina sanomar kita ni mung stamti, harutan mung sin hupo mauruk naikam predikan, haleluya. Tadi to narup kanan janiau samaya. Oh, gloria, gloria a Dios, alaben al Señor. Gloria a Dios, Sabjamay, gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor, Sabjamay, esto es profecía. Esto es palabra de Dios. Katokamaya. Ukamani usamaya. A su nombre. Inaswoma hukama. Kolochu imanis umiri. Hermanos kuna iman huchaluriri. Pero hismau tatitun sutipharu. Oraska kimukau mawa mauru tatitun arunakap kanancer. Humarus atipatam tatitun raus. Amen samay, amen samay. Atipatamwa. Humasipan sukam sarantan iglesia. Porque kolo jurma tatitu hararani. Gloria a Jesús. Chika po niyo kapasilitay na. Ukat nayak tatiturin trigas kot kim sakal paksikit sa nyano kam. Maranias pastora kikstay. Ukat hermano sulke gilasik. Yuno kriya che. Tremendo che. Kam. A su nombre. Yo no pensaba que Manuel va a ser así, che. Gloria a Dios. Hichajo pagani prediquisa. Apenas subió lo kamwa warari. Warari. Predicam sa taka katati. Pero kung hamos tatito kupan orasyon ng istabayek, nayaw ka orasyon ng patoko tatito na ron nagkapapast kilatanak ko lakitanak. Kau kanis gloria a Dios sapta kilatanaka. Ukamaliwa. Ukamaliw kilanak ko lakitanak. Ma pastora kautkik lapasan sa kutsewang banir nakaski. Wali umiri. Ya wali umiri. May umantikay machantirin ka. Payuru kimsur. Karitilat pinukuninya. Karitilat. Sinti umiripini. Pero familia pa orika, tsak pastora, tsak ilatanak ko lakitanak. Kau kanis gloria a Dios sapta haleluya. Ukamani usamaya. Ukamani wawakak samaya arsumaya. Ukamani ujajakaka. Ukamani warmikaka. Tatito na rupa sa rikisaha. Iya usaw chu imam arsunya nek kunar sa pukas sini kaya nicha. Arsumay pero ukamani wawakak samaya. Cadena nakaka halarti. Kau kanis gloria a Dios sita. Sekay Biblia ka cadena nakahalarti. Gloria a Dios. Hichuro ka hermano niyang kasupaya ka wawa nakalkuna iman yung piyo nyach antik. Nyach antik cadena nakamanicha. Duga nakampi, umanya nakampi, hucha nakampi nyach antik. Pero oración au harari. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Y a su nombre. Amén o no amén. A su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Siya hermano ko cárcel ulikin kamachatainas. Hubaksi umay sarta pitanu katka. Nairakat maitanawa kinkia. Mechero sipi, mechero. Ay chama kantidad terremoto pasatan kala niyo katiba na kalusan na kautkan chama katukuwayatay na ka. O kat hermano sopak ikinyan talaya sita intatitun chama pampe putunki yas pampar libiktan pum yasta hancin sarta tarak akayun sarta takan gilatanaka tatito hararata inawa chakala chamaka
may naira kosharip hiyo piskura si tayo naka pungko nakakistarat wara nakawistas kan hay wara ri tayo naka kunas kamachi kinkiyap tanip kam lus munta kamtayap kama haleluya hijapi kalmonan ka tati donaruna kapasipi kunas sa temaki ka hanta titrumi ka amakan kaskiw kiwatas kiw sipi kilatanaka pero kiwasa ka lusanik tampi porque tati tujuy masan kani kau kanis gloria a Dios sabta aleluya a su nombre se diga versículo 30 ukspachawa huparupa nakangkarir psasina tata kunalurenya kas wakisi sa sitaina istapritya kunasa te mahakika amakan hakika hani utati tu dintint kaniti inamayulik iskata istapritya kilanaka kula kitanak akayu kala khadi iglesia sermoni khamu iglesia sarum sichoke inamayaw kaskata tatitur orama tatitu walich amani tatitu cuma arhtayani haktayani kha tatitun arup gustu pau munaskan amin sab khamai gloria a Dios tatitun arupat kau out khatau iglesia tikun kau khalis gloria a Dios sabta aleluya y a su nombre ukatste acá que hermanos istap khamcha naira khuni sirichin khayanicha chasti sumahaki may tatito hermanos ukawana kabar sa tayo naka kiltas ka tayo naka tatanaka kuna kamachenya kasua kisi naya crispy asinya kataki ruta si tayo na amen cuánto dice gloria a Dios a su nombre aleluya hani uba kukupas ka tayo na pungko na kata hani ukupas katayna karcelero nakata crispia sinyato pa ukupas katayna kunas importit pungko na casa kunas importit per casa naya crispia sin munta sa tayna kuna lurenya kaswakis crispia sinyataki kau khanisa mensaf takhilatan ha su nombre kunas atikma ke crispia ni kata sikha hilatanak istap khamcha y hasta suma que utuko ukatati tunwa na kapna rahat kilta sitana ka ukahaw katanu kan ka ir khatayin chak sumtat khatayna pirmira kama kaw khawra ka inte alan tak haw khatana churta tanaw kanyam chikaru maka sum komontas khatana pastor Paulo kamis kun kamaki kau kasusuch machak ult khamaya tatsusimcha munasinya ni khano isticha ukamani picha kau khanis cecena kanuba ptam harap to khinta ptam chaqul khatam fi kau khanirus pichik taka ptam hani uchak pichik haj hilayas khataka kulaka kau khanis gloria a Dios sabtaka kau khanis cecena kmal taptak wislen hau qapkhnas tunan taptabar minaka hicha khaniu ka khorwar me ku kama khaniti porque tatitu chui mapan khani tatitu khanana men sab khamay haleluya maja khakiru tu khan munasiya man khani kuna satik ma khulu chui mar tatitu man tawai kha munasiya piu phokanti kau khanis gloria a Dios sab haleluya kunasa dechak sipi acá versículo 31 kan sipi Jupampi familia pampiste Dios iau satapatra wal kusi siprana kusi sinya utkita titun takipana niche ma hermano utkataina la pasan kuinta kita kam esta pritya kolektif romantirika menigus romantir yas parlan takipinita titun harona kap tatitun crispia señor kika istapam humirinaka parlan takipunil pero sapato piatana sapato piataina kuliakan sapato pa uka luka na ponistas kataina ukat ma unista tituru uka kuintra saitera sataina kam
mujer sadang warmi hutam chasa eko suis tatitu montam tatitu kispitam atu kampalta hanuk pal hamti setah napi mira sapat alarapi mani ukaluk anam uka iya sapatum sadna kanyut han pal hamti ka macak sapat alarapi mah a su nombre irmana kam satay nasa hakai sasay kusisita inak Pia sapatunis han pia sipatunisa iwalak tatito narunakap kananjas ka tatito kusisinchurito haleluya Jesus kunasa tekcik pacapuni tatito rikatayangan ka utkani ucik pacapuni makambio cuy masana hikatanya niwa kusisinya hiwasan sa familia sansa hichuru kilatanaka kulikitanaka karsilin kamay tatitur makatanyani cuy masistaranyani hilatanaka tatitur kuntaway kanyani kau kanis orasin mo na